Yebo Nkosi. Hello, Sibusele Nduna. Yebo baba. Hayi siphilile nathi Nduna. Yebo baba. Wakadlamini Sibongo la kaSwaziland News. Swaziland News. Ephephandzabeni bathi ngizomathi. Oh. Ngathi ngikhuluma neNduna yasesihoye Mthwi Magagula. Yebo. Leya lapha kushiva uNdlala Luhlaza Ndwana. Yebo. Nduna lapha inkosi ngikuthinta ngendzaba lapha yelunga lephalamende laseMadlangambisi. Yebo. Kuthi lapha licishe likucedza ngesibhamu ukuthi ngabe ngoba sigcine sivathi liboshiwe le Allen Vilane lo MP. Kuthi ngabe udliwa yini sekubangwani azafuna ukubulala. Uncane manje Nkosi. Kuyindzawo. Indzawo namanye kwasikhulu. Ukudubulela indzawo. Awu. Kwendeke vele kuleli viki ngoba bathi kwendeka lapha kubolesine yini. Lesithathu. Manje leli cala selinyenyiswa njani ngiva bathi icala libe seselifakwa phasi elitafula cala elikhulu kangaka la attempted murder uphi manje ilunga lihloniphekile kusetele nguvile nyalo ukuthi kwendekeni kutshele igcile semaphoyiseni amsetele ngikwatiwe ngalokho lendatshana. Manje bekadubula vele aqondzisa kuwe noma bekadubula eTulu. Futhi befuka phela lesibhameni sokwadubula la idikwami enhlokwaphekisa eTulu. Okay. Sibonga kuphepha Nduna. Siyabonga. Siyabonga.